What's up mga bigaon? Welcome back to our channel! So we're here at Almond Beach Resort! Lipata, Surigao City! So don't forget to Subscribe, like, and share! So for today's video, no, himuon na mo ang Do Re Mi Challenge. So mo ni ang mechanics sa game, no. Kung tawag ko na kung do hala do, re, mi, fa, so. So ingana ano, so medyo bibo siya gamay. So ready na mo mga bigaon? Aja, kaya! Okay no. Re, do, mi, tawag igwad. Okay, asan ko ano na si 1, 2, do, re, mi, fa, so. Okay, ready na mga bigaon? Ready! Go, do, mi. Okay, ready? Tara. Sige, tagag chance si Gail. Okay, 4, 3, 2, go. Do, re, mi, fa, so, fa, so, fa, do, re, do. Just tawag. Okay, hawa na. Na sige, tagaag mga chance. O, wala chance ni ha? Wala chance ha, wala chance. 4, 3, 2, go. Do, mi, so. Sige, isa ka chance. Wala na ha. Last na, wala na chance. Nga na sila ka mga limbungan, no? Okay, final na one ha. Wala na hatagay chance. 4, 3, 2, go. Mi, so, mi, pa. Oh, di ba nalibang ang pa? Okay, tanggal na. Okay, isbog. Compress. Okay, waka pa ni hapon unya. 4, 3, 2, do. Oh. Why na? Out na. Ka-excited gutuan. Okay no. Sige. Ang nabili lang do, mi, so. Do, so. Ang mga ibon na lumilipad. Do, so, mi, do, mi, la, fa, so, do, mi, fa, so. Naglibog na ko yawa. Domi oksura, domiso. Di ay? Domiso! Sige na. 4, 3, 2, do, mi, so, mi. Likuan. Why? Ayaw pa sa. Kaya no, ang nabili na lang ang bagsoon, no? Gusto ko yun nila makakaroon unlimited. Halata man sa mga lawas. Okay. Doon sa nakan man. Miso. 4, 3, 2, go. Mi, so,
me, so, yawa, uy. Mura bang mga ganag mga lubot ko lira. Ikaw, me, so, okay, ready? Ako na ha, okay. Ready? Me, so, me, Kami lagi kapoy nila. May daog, no, may daog. Di naman gulilibog kay duharakan sila. Okay, mo na to? Kapoy. Bye! So, mga mong video guys, no, sa Do Re Mi Fa Sol La Ti Do challenge, and I hope you enjoy watching that video. And don't forget to subscribe, like, and share. So, yes, hashtag mga bigaon road to 500 subscribers and mga bigaon pasabog vlog. And we're here at Almond Beach Resort. Bye! Bye!